ene de ye de ni ekokopie mu ewo eye apedwa ewo Eastern region East Akim district ebusuafo Arrêsted KCBSC ewo honoma papa nimfie ewo animu pa eye from Ubitime region from 72 going to 80 years mu elesa watwe etu de esi wono ankasa ni miss so an achese wo bonu to guno etu ama ene de ya mene wo kasa de wato ananum ewo ensie edo na ye nipa ogina hono ana se ohun de ekoso de amane bono ebebebo ye papa prophet Kumchacha ai okopie mu wo apedwa hono mana je se eyie na wo mo ekọ ne na sofo wo mo ko enti wo mo de na wo mo ete eben ana se wo mo bebetina ye police station wo apedwa hono ma je se wo ne na sofo no enketo no wo bebetina hono mo a wo mo ebo nkomo a je se aposifo no so ewo hono de no mo na mo te sound ebi na mo do mo inside Easter na ye wo mu a enesize wo be kom ne nkwada yi no wo mo na count ho nsense nti wo ma dwen an shada ankoso eho na abranti bi di nanim hancho ebebepie mu wo hono me ne water so ani na hehe no mo say e de ba asem won be ba mani ana chese papa wote eye apedwa eho no mu adodo na edi enimu ana se din adodo na different na efia wone enkofo edia ene se wukoko ni ewusika ni wukoko ni ewusika na de se onya de koko no enya ba awo ba be to koko no nkwande ne ni usika enso eyede ekurawo enti eno ne efia wo mo ene no edi wukoko ni ewusika ni odi ebetu eja esem papa yi atwuto ekun wono ankasa eye ni miss ewo ehonom na eno ena je se ye papa prophet Kumchacha ene aposifo di mika ekokopie mo ha wo chema na chese free police station one no eko efie one na chese just 2 to 3 minutes walk na okọ ye no susu na ni ekokohu ebi atesa baya ya bonitu no woda honom lifeless ene chese wo mo try yo mu gina taxi epe car de no ekokopie mu no so kokodru Arrêsted na chese wato ananum ewo ense no ena chese aposifo ensa asoye papa yi emu a wo mo de no ebekwa kopie mu ewo court na wachire mu die ntia o man no anase de ba ya man no edi za bonofosem no na mo yin gote papa prophet Kumchacha nsem no emba ne ba ye beto aso boye mu a wo se apedwa opani bi a em se monya video so ne bi ya de beto so wo hwe ni age ne Christ 70 to 80 de onenam honom na edin a obia di nim no wa apedwa no edin a obo obia di behu na obia di enim no ye okoko nie usika nie keso yo obi oton koko waji di mpa okurum wa okoko nie usika nie udu koko ba usika nie na em say ono prophet why koko krachi ana me patron ai oto koko ai segment waswa so reporter one you ofa me da say eti em say one ne wo fa se enya problem kakra ana em say problem na mu no abufuo ba papa yi so ema papa yi ko peja etuo wodi gu ni wo fa se no ne yam ne ni sisi eti no se tam na nkasa no ne ye wa yi ase eti me no na me ne masofo a ekwa yi wo ye kuro ma peja no ne ye police station ne ho eti free police station ne wo ko papa ni fie so no aya na be 2 minutes and 3 minutes eti ye police station wa na ye ti etuo anase bibi ato ati se etuo but yen any police for na na ete wo no mo be 4 and 5 a na ye bobo ya ho komo no ya dream aso se etuo ankata na obi ato ye fi se Easter ni buro nya de so a ya ne nkofo toto se na katene ya se nyama ne mai eti ya to wo no mo police station ne mu sa ya ne police for ni nyina ana boy bi di mrika ba wo no ma o be katra police for ni se etuo bi ato ewo etire ho na papa na ye fra nu kokoko ni usika ni no wa bone wo fa asituo eti ane ye me ene masofo no ni police fo ni nyina ye dimrika ena ida ye ko no na akwada no de wa bone tuo ni da eho eti no de ba me no say ye wrase ni ye bom de pe taxi enkenka mo pa enti prophet Kumchacha waka say wa report we hu video na mo hwe no let us say
Hey, Prof, and that's some Katua crowd here. Shadom, no pussy for and away a brutal pa. Aye. So, of a quadro over shop, Papa in the say yellow. No. I mean, who? Oh, okay. Mine was a yellow. Was a yellow ni modu. Ni modu pa. So na I want to share a chakoko no okay, where your police station ho no. Now I say my home papa no say yellow no ha. I said the foot kakra. Aye. See, now prof muko mwana na ukoko nie usika nie wose no fast na no bone ben pa pote. On say akwaya to say busiamu akasa. Any busiamu nsensem ya, any ade ya. Oh, na papa ni obi a. Eba ye se kura no obi bisa me obi tin obi sa me pani bi tin obi sa me say papa na de or mental problem na but papa no ni mental problem. Papa ni mental problem kura wo obi a. Kese utumu so obi anim no okromo wa. Wo bon ho mode ye na dwuma ne ade a wo woni sika. Obon no modern pani ade but ebufu yi asabe ye nyina ye nipa ye meka no se ye nyina ne ye bufu but ye du ba bi ye ma ye bufu ne ntra enkodu ba bi se trako because sabe o hwe papa ya wo bibi akama na enne wo kotutu a wo kum nipa ni age nso a wo de nam wo no ye de ne ko no sabe ebe ye de no otumi aba na chibiem aba be hwe no twapade aba hwe bi a ne mampo ene ne niema aka prof yeboa Josephine Facebook for no was say the best reporter of the year Prophet Kumchacha Kabore Prince was you do all Kumchacha the news reporter more vim anya dia that's a man for atwam report no pa na abra obonu tuo wie no onu no ho ebia ekwaye se a sign wonu no ho ana akwa se makuno me wo so bi kura busa se se wo fa se kra kwaji wo fa girl and some na kwa nwonwran there be offer obo tuo un se obo ni tuo ni wie ni so onu ne ho anka un se obo ni tuo ni wie ya no ko se dem ni dem no so aye self contained eti ne tuo ni kuta no dem wo eti police fo na e ba wo no o ye good pa wo ye adwumaden pa me kai one police officer wonu no obi a wo ye adwumaden pa wo chebi em so no garden na na do fie wo e wo chebi ye friend Christian Christopher wonu no obi a wonu so bo modi an no kuta police vote wo bia wo memma woni shoot to course because on say obi wo dan mu a na sa wo wa bonten a wonu hu but wo de wu no eti na ye se wo bia wo be yin nanim bia na papa ne be se eku no ama papa na fire no. Prof, adeba ko a ahomete kakra nse wo hwe video ya ye hwe ya papa no eye ukoko ne usika nie abra mo kwa kire no mo ne police for kwa kire no o shenika na obi a wo 87 between 70 to 80 years na ne afika kakra na wo shedika abra mo tam no police for ne to pick up no mu no a ye hwe sabe da menko anka ne menkura ehwe gu ho sabe so nipa nyina na fum ho bebre na koma mana nche trouser na sabio wom so waye bone na pani a wote saa na sabe na mi ambo na sabe predator na hwe anyina be hwe gu pick up yi mu sabe o mode ne kwa wo hye dikai nya homete ofa kojo de sofukum chacha meka na say ni amekura na di ne ho afofie because tama won yi ni pie police fo ni tumi bo made yi ni pie free edem no na ni etu a na kuta police fo na no wo toto na won say na ka boys ni be kuna to na ka boys ni be kuna to nti no e ho de e kwan bia mamu say sade ya boys na ya wade na e bi kuta nua na ya bo na ade no ye be bia ma na ko 102.9 eti police fo ne bo modern force ya na won yi no na won de no etra ka ni mo won de ne bus charge office wa won de ne say police force wo eti awon na won de ne sha apja police force ne kora no won bo modern free chebi on say chebi ya kasiem e no free suhum e no free ya kan say divisional commander and the divisional commander so bo modern e gather police for be 20 di police car e ye ni a won de aba apja won abe peja ukoko ni ye usika ni ye e de na free woko
like that. Omo no eba peja, omo be peja. Prophet. Oh, we are too much. That's it. We ene amanebo aye papa prophet Kumchacha we dey reporter 1 okoko piemu no na chese ni wo so wombo eye amane ne se de se na emfa emaye na chese wo chemu a ye busuan sensin ye busuan manso enwom ekoso wo busuan manunti na ama ene de papa yi wetimi edi wonu ankasa ne wo fa ase eboni ese ama chese watwa nananum wo ense edu na ebusuan fo sense baby a empempe so na se bia ye drum no bibia timi esi because enkanene na say ye den so beti se panyi wonu ankasa ebetwi etuo se wode kọ akwa bu obi ana se wode kuku obi all because of akasa akwa wo mo entem ebufu aba enti na chese wo betwi se ye se kan na etuo wo ne wo fa se eso se wo bedi no eye bone na so se no ye se ye wo modern world ye wo ye den ye ke kambro fa kese de kwa ye hu se ja se de ye de ye su ebi emma da ye su generation ye hu bi da na so ye generation we die enye ade a chese bonofosem na doso ewudie na doso pese menkumnya na doso nentintwitwa na doso chese wo tiny anwoya no dane da koso na nkapapa die obi a wani afise wo fa ase woni na nya asem mpa etuo ene wo se wo enkonkotwi ewe o sha kwa esanse bibia ye beka se bia de hye bonsam nya bonsam die nanso so ade a ye ebesie no ye nimse di kansi ewo mumansa na pia ni so na ni freni so ka so beto boaboa na ni nan ejina eye ebi so eden anti na chese ebema ye papa chese ni fie kwa ni mu obetimi akwa kofa etuo because of akasa abo ne ye ni niece ntem ntino na chese wo betwe ede esenya kokodo so asato ede ekunu efrata sefo asasi so asemi asemi ni di ensem no achi okokopiem wakota de befiri mu ede ababian so no ye de baba ababa besomu na nti so won subscribe to your channel na ye efa emaye like videos na share all the social media platform and so follow ye too much ye IG page so @gh_ and ebiem so Facebook too much gh ekwiskapa and dasane ye besan edi ehia ebimakram.